katamani minyi nida se bema ono yiri e wo fie na wo kire odo e de ma oba na o me no what is love obuo ka ho okay bema ni mu oba no that's it okay so wo mu oba no chechere yo ka so mbu oba na den na o ye che se obu kwadwa bia wo na wo ntesa so love you use love keke o kofi ba ni kire mo se obuo kire obuo den obuo no eye nema bebre okay obi a me no tifie nim se bia edru weekends a weekend de mema ne madodo no mo nkwa adwuma enti ya na eye fiade ye nkakra mema ne bi wo ho no mo a ye mo oba no wo kwan bia so ye mo a sese mo aben na wo kan okay hanso ni asem mo aben a ti be ma ne mo ade at least bia weekends no me o de mema o ba jare ye mo aben a me ba o ba jare ye but enye for se ebre jare ho but enye man kiti bi bia nkola no homework wonom arrangement bi fie bia we polish wo mpa wo be horo ene ne man kiti ya be horo dan oh na ya dem ko jo wo say dan na uhuru ba ketwa mpaboa or the co school mana bone ba de wo ho na me polish nkola ne mpaboa na yesi nkola ne nema min ka se o de musini kan ye best nkola mpaboa eni bi om homework om bags om de kwa adwuma sorry om de co school se meme ndano meme ye niema dodo no na se wo ye sa wo ye den me wa ejare me no aduane because most of man am ye adwuma no weekends and wo ye aduane ye ba bibia hye fridge mu ko ye wo be ma bi wa dakro okura kitchen aboa na yiri mienu Akoma FM ifri ho kɔ no oba no de aye twam da meja ye wuni ho kra no afro nene de wa ma na wo hemfa you see men want to help but they do mre bia women no unya boa ba ko mienu wo hu ni say me ne wa chaade no nti uni hokra say wo ma ye no meja we dia to ama mo dia pamati ho meja dia to ama because wa boa mienu miensa so you think say there be esi